Kajingdon jongki kunhun Trayman Sobha ki baper hakadong bakatain ribhoy bat kumju akajlahi barokaway kalalong shisha kajingkurku bakajingirap kabakraw ki paiba haki babon ki benta kanarempe youth organization kabadai kaway na ki kunhun Trayman Sobha kabadang thamai hakadong bakatain ribhoy district kabadang sudap seng hakalaipuay tarik Disember arajar arpo hakaba kaneka kunhun kalada ban penlong ningkong yaka football tournament jongki knarin hau benai Disember arajar arpo Bat mentapat kaneka kunhun kala pelong saya ka first knockout open to all football tournament hamadan nilai kai jong kasnong nongjri kabala play perda ha ka sautarik urampang arajar arpuway ha kabala wan play perda no kaneka tournament do MDC kala imkra constituency uba Fantin Joseph Lakadong kumu kongsan bod MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kumu sembut kongsan kirorong ba kiba kentubio secretary jong ka RBDSA uba dirin tathiang u president jong ka seng ka surupai ba Ribhoy district uba Isnehing uba Rocky Agustin Marwen hakajinge don kinoyelam snong jong ka nongjri pelun kinoyelam jong ka nongjri sport club bat ki pai ba nong snong jong ka snong nongjri hakane ka tournament lawan mani shembanta hadu saupho tili ki team nagi snong ba pher jong ka dong Ribhoy hakane ka sngi play perda ya kane ka tournament la sakhi ya ka jinge khun hapadang ka Maurong sport club persha ya ka Friend United FC habayo par banya kran ba kino yelam jong kane ka kunhun kilo ong bana kaliang ka jongki kidon ne ka jingthmu ban trei ban kentu ya ka imlang ka salang ha ki babon ki benta ha ka dong Ribhoy bara ka jelahi baro ka we te ka jingkat pat jonga yepi ki player football ki badan sap kasap karan kam ka jinge la kai ganu kajing tu tom lu kadi banyak bengkat bat kajing nang start kajing puli putih lu kanan kam banyak bengkat dan ket bok ini tim baro di badan benta bat di badan baya sim benta hakani ka tournament film api kali ka tournament kan long ka bejok bat akit bok ya kana lempe youth organization bahkan nang la pentrei namata kajing bahar kajing niat berketiau akaim lang kasalang batang trei hok akakam iong bakalong kaseng kepadang lung ndai swa pilong udieng ba siap sedang na balung na kitbok kerwiang keti baro ibaropi belakoi ila itu lah aktu bani bat keti baro kipai ba jo kadang sri pilong ibadat bok sibun banyo iba Charles iba he mensiem iba paling mesin ibu juara ya baru salensal kan latau kan nanyo respon baca ngalong beri udan bok nanyo parlok kumapi UMDC nak ni katan uba ngaso kumbang alai di parlok mentang lataki arpo lai posnam papila papinya dei bat uret uria bat uhe uhan bat baru kilong kini disamlai kena baru ngai kilong kumju Lisbon, but ngalai beliau badan bok Lisbon. Tangkal ni kawai. Katong Ribhoy, kadai kau boleh lakukan kulit. Nasi keren ni kini baru hangno bangsa. Nabi Ribhoy, kimi lot, kiong kiriu krau hak sanji masih mar kimi, kiong kibriu kiba krau, kiba trei hak kambalang ru kimi nadong Ribhoy kisongi. Player football kiway kinong ile kai dang haki tu football final kebolong hanging dan penkup burom kiba Anthony di pelongan rak ke burom ni ke celah ke sungi nak dong Ribhoy ke sungi yo isi sya begini ikut sama datang ke wei ke pak bandong bekumki kun sama jong ke dong Ribhoy kesuhat yang ni nang ni sakmar kalong ba ngiri ban sarong ye la ke jong ngiri ban kenau i ke ni wei ban ni ban so sarong ye la ke jong bekumki kun sama Nah, kejengnya nanti kumu MDC ki kendiak sini. Kalau syang bami syakmat, bam nei nam tak dong Ribhoy ke songi. But mapi, you are the future. Pidai kalau wei bam tei dan ke dong Ribhoy ke songi.